ekitongole ky'abachayina ekyemereziibwe n'ekya West Peak Uganda Company Limited kandi emirimo yabe kingira omugyera gwa Kyonyo ekiteganisa abatuura b'omu byaro ebikushanga omu magomborera nka Bihanga, Enganju hamwe na Kyahenda. Abatuura nibagira ngu bwa hati tibaine mizi goona. Amaizi bagaburira gaza omu efeeza zaabo hati abantu abaingi tibaine maizi. Mbwenu tushabitwe nk'abantu b'Enganju na Buhweju yoona hamwe batwigurira amaizi abantu batunga amaizi g'okukozesa. Abantu tibaine aho kuraba kandi abantu tibaine n'okutuura. Dewa Tuhire ori mukuru w'entebe ya kataano ahabwa disitulikiti ya Buhweju nagira ngu akatungo kwetombuito kuruga mu batuura bwa nyuma yo kuburaho kutaha amaizi bwa nyuma y'omugyera ogu kwigazibwa. Aba ba Peacock nibagyeta Peak Kampuni kandi ekikutangaza tekijaga fomare ubwo yanzoro mu district so nabwo ekyo ko nahurire okwetombuito oko kandi nashara mu kugira ngunga yo mukija kutimba efeeza tumurizere kushisha mizi. Chairman nagira ngu kibari kukora tikiri mu license yabo ngo akuba bakashaba exploration license bitungu bariyo nibakora mining obwe batiroho no kushisha byo bahangwa. Ekyo bariyo nibakora tikiri mu contract munanga mu license yabo scope yabo nayo kugira ngu bakore ekyo bakwete exploration unga hate ekyo bariyo nibakora is actual mining. Angela Esther owa West Peak Uganda Limited nukwagambira habiru kubajunanwa ati that the land will be restored including the water. Right now we change the stream a bit, but in this coming week the stream will be fixed back to where it was. Bamwe abatuura nibagira ngu abebembezi babo tubari kufahankora y'abachayina omu mirimo yabo yo kutimba efeeza omu district egi ya Buhweju. Kampuni egi yabe takozera aha nshonga ezi nibaza kuguma bakingirwe. Gasha kwa Juliet Charisima.